Dito yung muna nga talo nga bulan, actually, dupay apo iti tultuloy tayo. Actually, itultuloy. Mostly is Okay po. itultuloy tayo. Digito'y, of course, support tayo iti farmers tayo. Yes, Kasi ma'am. being datayo ti rice granary iti Ilocos Norte. Of Mm. course, full support tayo kadigiti nagagaget ken ano nga farmers natin. Mm. Tapos, of course, kaya't kumit nga ikan iti pansin. Hindi naman pansin, but of course, ikan tayo, iti importansya dito, health tayo, kasi hindi nga municipal administrator na Yes inapan po. minda danon iti Mm. serbisyo. So, dito serbisyo ti barangay mi idi, mapapan kami, ta danon may. Instead nga umay daytoy munisipyo, mapapan kami ti barangay. Mm, mm. Kat ti dakil nga nakita ki Jai, of course, di Jai health tayo. Kasi syempre, ado ti tao nga masapol na ti doktor or Mm. services iti health. Mm. So, DJ to akong papintasik deto'y tayo, barangay health stations tayo. Mm, So, okay deto'y po. barangay health stations. Na pa kami nag-ocular actually last week. Mm. So, last week na pa kami nag-ocular ta. Papintasin tayo para mas mapapintas matiti serbisyo tayo iti health. Ma'am, po sa dagiti empleyado tayo iti LGU Dingras, ma'am, ta kabarbaro kayo, ma'am, nga mangita ulo. Actually, na-retain Okay lang po. amin. Oo. So, mimit, nagrigat kami ni ti ag-ikat. Oo. So, kasi amo tayo masapol tayo amin iti pagtrabahuan. Mm. So, yun, dada pay lang ang amin ito eh. Ma'am, iti panagtugaw mo ket napapintas iti uneg ken ruar iti munisipyo ti Dingras. So, namnamaen pay digiti taga Dingras nga ti buong munisipyo tayo, ma'am, ket aglupos gapuanan na ta kunada sabsabali lang iti panangidaulo iti maysa nga babae. Babae. Kasi syempre, muyumit no lalaki ket nayatlatan no rin ni father ko nga minidi ko ket hanso na nga place workplace na oray table lang siya ganyan. Pero syempre sa balilat tamet iti Ada jay imahinasyon tayo. imagination iti babae. So kaya't mo napintas takto makapag-work ka nga nasayaat. Yes po. So yun, pinapintas tayo dito office tayo kasi nakabaybayag dito yun nga building and but up to now tatalang I don't know for how many years nga hanakot kuti. So yun, fresh new. Okay. Ma'am, lastly, panagyaman tayo, ma'am, karigite kalugaran tayo, naman pay awan kinalaban mo ngem aglaplapunusan lata iti naalam nga butos karigiti taga Dingras, ma'am. So yes, agyaman na kadigiti kailyak dito iliti Dingras iti talek da kanyak. Ket nga rod mangnamnama kayo nga agwag trabaho tayo ken no may danon tinapintas nga serbisyo para ti ili tayo para kada kayo nga Dingrenyos.